Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar bahasa Sunda. Ya, kita belajar tentang ngagalantangkeun kalimah wawaran ngeunaan pasifatan sasatoan, yaitu yang menjelaskan kalimat yang berkenaan dengan sifat hewan atau binatang. Kalian lihat buku paket bahasa Sunda halaman 75-76, kalimat nomor 4, 5, dan 6. Oke, perhatikan baik-baik. Kalimat nomor 4. Munding sok ngagadil. Artinya munding kerbau sok suka ngagadil lepas. Munding sok ngagadil, kerbau suka lepas. Sakitu geus dicangcang, tapi munding teh angger wae ngagadil. Sakitu meskipun geus sudah dicangcang diikat, tapi munding kerbau angger wae ngagadil, tetap saja lepas. Artinya meskipun sudah diikat tapi kerbau tetap saja lepas. Oke, kalimat yang kelima. Kuda sok nyepak. Artinya kuda suka menendang. Kuda mah mun nyepak teh sok ngagunakan suku tukangna geuning. Artinya kuda mun kalau nyepak menendang sok suka menggunakan suku kaki tukangna geuning, kaki belakangnya, ya. Oke, sekarang kalimat yang keenam. Soang sok ngalodok. Soang artinya angsa, sok suka ngalodok menyosor. Enya bae loba anu sieun mun aya soang budak bari rek ngalodok. Enya artinya pantas bae saja, enya bae pantas saja. Loba artinya banyak. Anu yang sieun itu takut. Mun kalau aya artinya ada. Soang angsa, mudak artinya mengejar. Bari rek ngalodok sambil menyosor. Berarti artinya pantas saja banyak yang takut kalau ada angsa mengejar sambil menyosor. Oke, itu kalimatnya, kalimat nomor 4, 5, 6. Sekarang tugas kalian mencatat kalimat di buku paket bahasa Sunda beserta artinya yang kalimat nomor 4, 5, 6. Ya, demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.